szóstwiedzion است کتاب در کی زمین و کهکشان است کتاب نور است اگر در خان نباشد کتاب چون کشتی در بحری دمان است Книга, как путь, что к мирам нас ведет. Книга, познание земли, звезд полет. Книга, сияние, что в доме горит. Книга, как лодка в морях нас хранит. The book is a path that to worlds does lead. The book is a light that in homes brightly glows. The book is a boat through the sea's endless flows. Le livre est un sentier qui mène au monde lointain. Le livre est savoir des terres et des cieux divins. Le livre est lumière qui dans les foyers luit. Le livre est un bateau sur l'onde qui conduit. الكتاب درب يقود إلى عوالم بعيدة. الكتاب معرفة الأرض والسماوات الفريدة. الكتاب نور في البيوت يضيء مشعلا. الكتاب سفينة في بحر الأمواج تهدي مبحرا. El libro es un sendero que a mundos lejanos guía. El libro es saber de la tierra y del cielo en su armonía. El